dia mau manja ya. Daging tadi ya. Daging ayam nih tadi. Ah, nggak boleh sayang. Kurang aja. Ah, isi datang. Isi apa ya isi? Ini sabarang aja na gawin. Sa Pumarantis ni sa bulan. Sige. Pagdating na sa Pumarantis ni sa bulan. Oh, guys, ano ba si Dede? Lihat di luar dulu. Nah, itu 2000 mas. Hah? Wah, mahal. Padahal mau dibere. Saya sadar kan berimalanya. Cuma mau dibadi dia teh panas ya. Mal kuat. Tak pula ya teh kos cenah. Wah, kuat. Udah kalau kecuali itu naon orang. Bapak imah nu deukeut. Bawa si bapak didin si nanungan si Dede. Bayar 1000 ge teh naik si bapak. Ini apa ini? Surat itu. Dah habis. Dia makan pada yang bisa mencet. Oh, bisa. Wow, sih dia makasih bapak.